Keçe gördün ha bir deputat var var, o ant berdiler aylanayın. Ura. Beşere bir uşu görüp duruyor şu ne? Bayağının kara süylegen ant berip atkanın kara oturup televizorum güyüp öteyin dedi içine ister ürünü. Şunday kıynaldı aylanayın. Men emes beçara öz dile giyini görüp alıp 3 gün kıynaldı boş gerek özün süylegen. Maksimum esepsen bir 40'a jetmegen söz ökenim. Şunu jattap dele koy da aylanayın. Mına hem hazır görüdaslar ulan mandatlar boşavadat, ulan mandatlar boşavadat. Anın orunda kayra başka talapkerler gelip otat. Gelgen talapkerlerden egzamin alıp Kırgız dilin bilevi, bilbeyi diktan jazalbayı Kırgız dilinde erkin süyleyalbayı oşonu komissiyadan öt görüp anan keyin kolundan mandat beriş gerek bolat. Hazır emi til komissiyasından gele turan konuklar var. Konuklar gelse sizlerin gözünüzdörçe talapkerde çoğu sınap görölü. Til meselesinden kanday. Ya assalamu alaikum. Talga. Assalamu alaikum assalam. Şumela. Yaman bakırdım o. Sizni ko'ryapman. Xursand bo'lib ketyapman. Rahmat. Yaxshimisiz? Til komissiyasidan jo'natdi da sizda. Shaqa keldim. Komissiya o'lib qolgan ekanda. Til komissiyasidan keldingiz. Ha, chaqirtganiga keldim. Bo'ldi. Xo'sh, nima qilish kerak men? Bunday qilasiz. Knopka bosasiz. Aha. Bas deganda bas bo'ldi. Хорошо? Bo'ldi. Bunday qilasiz. Men sizni qarab boshimni yegelsam, ma'qul deb bosasiz. Ha, bo'ldi. Ana qarab turib boshimni yetib qo'ysam, yo'q deb bosasiz. Ha, bo'ldi. Хорошо? Men aytib turaman o'zim. Siz aytib turasizmi? Ha, siz yo'q bo'lsangiz nima qilamiz? Men yo'q bo'lsam turib ol, tualetga ketib qol. Bo'ldi, xolos. Sen emas, ministr ketib qoladi. Tualetga mine. O'tiraver. Только knopka bosasiz. Bo'ldi. Хорошо? Söyleshdim. Bo'pti aka. Jalasalasizmi? Dag'i kerak dedilar. Kelish kerak. Ha, kelish kerakmi? Ana men bir yil odamni men komissiyani o'tkazib qo'ysam, dag'i ertang o'zi chiqib arzdan chiqishi. Qandaysiz? Yaxshi-da. Komissiyami? Ana Xudoy aytgan ekanda komissiyadan. Men keldim. Yaxshi o'ltirda kelsang. Ne qilam? Hech nima qilmaysan. Только knopka bosib qo'ysanglar bo'ldi. Knopka. Sizlar yo'q bo'lib qolsanglar, o'rninglarga men bosib qo'yaman. Xush kelibsizlar. Emadi talapkerimiz keladi. Talapker kelgangacha namuna dag'i til komissiyasidan. Assalomu alaykum, yaxshilar. Janob ushlarmi? Komissiya müchülari. Egzamdan o'tirganlar shular, komissiya müchülari. Ama qizchansizlar-ku. Nega? Mana ushlarni qo'yib qo'ydilar. Bular men qo'yib qo'ydi, hech oyoqdan jo'natdi-da menga. Uyat emasmi, opa? Minesi Yemine Kırgız tilden uçlarını koşup qo'ysan, opa. Yani minesi yok, uyarlıkta mine bular cıngalaş geldi, ama. Sözlere cılangach bo'lish kerak mi bu? Bu Kırgız tilinden bo'lib o'tadi-ku. Oo. Ertaga elni beti qaytib qaraymiz. Hem söz elin betin qarashing kerak-ku, butun dele qarab juraver ani. Yatan qayoqda to'yda beti kerak. Joy ananan hem oyoqdan jo'natgan ushul bo'lsa, men bularni uydan olib keldi deysiz. Qiziq-ey. Bu yerdan oshmoqdan chiqib o'tadi-ku. Yo, men chiqarib otammi aylanay, ne? Oyeta. Öz Yeta. Naraqdan jo'natgan ushul. O'tirib jo'sherga. Qo'shilmaylar o'tiraylik şimdi o'ta. Ne, kalktı men uydan. Emine qo'dranib otasың, men söylenmeli qo'ycham emas. Görgön el gülbey be. Bunda qanday uyatning arı yo'q ey. Komissiyada shunday olov. Qanday sözgө tushunmagan emas, ne? Bunu biz oturgan yer, bunun ordu qolib atpayı. Hazır bir barsang, bari padaringlarni jayinga top desa qayoqqa boramiz?
sözsüz bir butuk olunardı baylatıp ötkesiңер da. Мен не қылайын, аларым жөнөткөн şu болсо. Hem talapkер келет, hem bular менен сүйлөшпөй туруп баа бере бересиң менби? Билеттир. Ой ята. Отура бер. Өткөн. Отура бер. Ассалаумалейкум. Мына талапкерибиз келди. Алейкум ассалам. Жакшы. Жакшыбы? Ассалаумалейкум. Маалыматыңыз бар да? Бар. Кыргыз тили боюнча экзамен тапшырасыз. Билем. Мына жалгыз талапкер как раз кече Карасудан bir мандат бошоду, ордуна bir карасулук таяр. Til komissiyanın müçeleri Bolsunbek Stakevich, Nematullah Hikmatullaевич. Представьте, пожалуйста. Жакпаров Гайнахожа Юлдаш Хожаевич. Мне дейте? Жакпаров Гайнахожа Юлдаш Хожаевич. Ошончо ат сен паспортуңа кантип атат? Эми мына комиссиянын мүчөлөрү кыргыз тили боюнча экзамен тапшырасыз. Баштайбыз. Даяр болсоңуз баштайбыз. Угалы мына. Урматтуу тил комиссиясынын мүчөлөрү, сиздерге терең ыраазычылык билдиремин. Мени ушул экзаменден өткөзгөнүңүздөргө рахмат. Мунун ушу өтүп атыптыр го. Не кылып атасың? Мен акыркысын окуп алган турбайынбы? Кагазды салып коюп эле сүйлөчү. Мен азыр айтып атмам. Өзүңүз айттыңыз го. 30га жетпеңиз өзү. Кыргыз тилин кантип билбейсиң? Өзүңүз айттыңыз го. Өзүм айттым. Мына кыргыз тили боюнча. Кыргыз тили. Ол мына. Кыргыз тили бул 4кө бөлүнөт. Каяктан 4кө бөлүнөт, Сага ким бөлүп берди 4кө? Өзү бөлүп атат да, мишайт этпей турчу. Ооба да. Билет да, билгенин айтып атат да. Бөлө берейинби? Бөлө берем, өзүм билесиң эле ман. Жазылган жана жазылбаган. Үндүү жана үнсүз. Мынаке. Жазылбагандарға кайсылар келет? Жазылбагандарга, мисал биринчи жазылгандарга кандайсың? Жаксыңбы? Жүрөсүңбү? Мына. Көрүнбөй. Бу жазылат. Жазылгандарга келет. Жазылат. Жазылбаганына? Жазылбагандарга булар жазылбайт. Туура айтты. Атасы ушул жазылбаган эки нерсе менен көп сүйлөйт белечү. Деген көп сүйлөйт эле атасы. Таныйм да атасын. Ал эми үндүү жана үнсүз. Үндүү сөздөргө кандайсың? Бул үндүү сөз. Үндүү сөздөр. Үнсүз сөздөргө Мына Дагы бир үнсүздү унутуп калдың. кайсыны? Муногучу, муногу. Ошону окуткан күнү барбай калса керек да. Анан эми адабияттан дагы берейинби? Мына билет экен го. Жөн эле отуруп алып мына. Ой, мен бу баланы тааныйм. Мурдада өткөн эмес экзаменден. Айнанайм, бир угуп тур кичине сабыр кылып. Мына угуп атпайбы муну экөө? Ушул экөөнөн деле сен ушундай тилди кыйын билген киши болуп кеттиңби? Мындай алчы мына. Булар бизди талаштырып тарыштырбай эле, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын кимдер гана билбейт. Айтматовду дүйнө жүзү тааныйт. Канча чыгармалары канча мамлекеттин тилине которулуп жазылып окулуп келет. Ушул Айтматовдун чыгармаларынан бир чыгармасын кыска нуска айтып бер болду. Дүйшөн. Мынаке. Бул дүйшөн эркек болгон. Эркек болгон. Эгер аял болгондо дүйшөкан болот эле. Туура айтасың, эркек болгон. Бул жакшынакай эле бир айылга мугалим болуп келген. Мугалим болуп келип бир жакшына иштеп аткан жеринен дүйшөндү согушка алып кетип калат. Мына. Дүйшөндү. Дүйшөн согушка барган эмес, апай. Эмнеге барбайт? Айнанайын, элдин баары согушка кетип атса мен сабагым барын деп калып калмак белем, ал барган, патриот болгон ал. Ал менен азыркынын балдары дейсиңби? Кыргызстанда тополоң болсо Россияга качып кетип, Россияга тополоңсо бияка качып келгедей.
Барған. Жөн тұрчы. Барат. Айтыр, барат. Барат. Бұл дүйшен соғышта соғышып жүріп, дүйшенге оқ тиеді. Тигенде дағы дүйшендің оң бұтына тиеді. Анан же сол бұтына тие өлі. Оңы солы қайсы қысқасы бұтына тиеді. Анан кейін мұны айылға алып келіп дарылап қайра соғышқа жөнөтөбүз дегенде дүйшен айтады: мен барбайм, мына оғыңар маға жетишет дейді. Оқтан жалқып қалады да. Мұны қайра оқ жай берсең деле кіші оқтан көңілің қалып қалады. Ошон үчүн айткан жана оқтан поқтай көңілім қалды деп. Ошол да. Айтып. Анан кейін дүйшөннүн мақұл барбасаң барба деп туруп, ошол жерде тылға жөнөтөт. Тылда да 1-3-4 ай жүрдү бечара. Ооба. Тылда иштеп жүрүп дүйшөн ошол жерде Жамила менен таанышат. Мына. Дүйшөнбү? Басайбы? Жөнтүрө, мен айтам өзүм. Турең, мунусу басайбы деп. Men aytaman shu paytda esasan. Dүйшön Jamila menen taanışıp Jamila'nı alan deydi. Dүйшönbü? Ana menen men bormay. Dүйшön başka, Jamila başka. Qanday bo'lganda dile bechara erkak da, ıssiq jan da. Alдағы uylanib bala chaqali bo'lish kerakmi? Eki başka. Jönturç adaştırmay bilip atkan balanı. Aytı ver. Anan Dүйшön Jamila'nı alam degende Dүйшöndün atası alıp bermeye koyat ha? Men sana bul gelini alıp bermeyim, men sana başka kız alıp berem deydi. Ova neme? Jamila bunu baş plakatı yiyip ajrashkan gelin ele da. Ana nem qara suluklar uqsa uyatda alıp bermeye koyuş mümkün da. Anan keyin Dүйшön aytat, alıp berbeysiz deydi atasına. Alıp berbeseniz alıp berbeyin dep tur Dүйшön menen Jamila kaçat. Ana. Kayaka. Kayaka şu bilip durmuş. Bizdikiler kayaka kaçıp atadi Rossiyaga da. Kayaka. Rossiyaga emas. Kayakana. Üstük gölge o. Gölge kaçağı. Oy, Rossiyaga niye kaçtın oğlum? Ya murdarak aytıp koyup bilen gölge kaçıram dep. Özünüz ayttınız ele o. Aytıp koyuyorsun, men Moskvaga, Rossiyaga da atpayım ben. Rossiyaga kaçayın dese, Dүйшön çorun içmeseke çuşup kalıp atpayım. Anan eki kölge kaçat. Ana kölge alıp gelip koydum, aytayım bile. Anan bu eki kölge kaçıp barıp, oşol yerden ahkemeni görüp kalat. Mına. Karaçay, kanday sonun. Ahkemeni görüp kalıp, eki ahkemenin üstüne çıkıp alışıp, Dүйшön çalkalap. Berkiden berip koyup, şu kemenin üstünde. Get otsali asmandan erte gelgen turnalar uçup ötet. Mına. Anan keyin oşol malda bular ıssık köldün narkı özüne arıp çata. Tüşü bile İsmail menen betme-bet jolgat. Çıngiz Aytmatov'tun ömür boyu yazgan çıkarmasın. Beşere müddet aytıp koydun mu? Hem okup bilgenin aytıp otat, tamam? Şakarap kılıp atmayı be yani. Ya nanay, Aytmatov 90 yıl yazgan olsa bu 90 yıl aytıp beri otura o şerde. Yazayım mı? Jantırca seni. Hayrancım. Suravayla severse. Onu ne aytıp beri otmadan adaştırıp atmayız. Anan Dүйшön menen İsmail menen betme-bet keler. Oşol jerde çoğuluşat bular. Betme-bet çoğulup anan keyin bular tursale deniz boylop жүргөн aladööttөр bulardı kolayt. Mına. Aladööttөр ol men de okup kalgam. Kolayt ha? Aladööttör kolaganda bular kaçat. Jamila menen İsmail kaçat. Kaçıp keteberet, kaçıp keteberet, kaçıp keteberet. Dүйшön ayakta kaldı. Tiginin Dүйşöndü jogotuverdi. Qanday ayakta kalır, sen aytıp otasın o? Eğlenay, siz görmediniz mi? Özü Dүйşön kemeden düştü öyle.
Kemeden düşüp İsmail'ga joluqtu okşayt. Jo, İsmail aka bir söyleşip turganын bir görgem. Anan kağa gettiniz? Ya halaqsıp kalmadım mı? Hı. Jana Bazarbay geldi, mas Bostonga sayılıp atkan eken, oşan ajıratam dep. Esteç bunda, keme geldi toktadı. Düşönmenen Jamila düştü. Düştü. Anan eki joluqtu. Hı. Alada öttür qoladı, düşönmenen Jamila kaçtı. Kaçtı. Düşönmenen Jamila kaçat koy. Oş etme aytma. İsmail menen Jamila kaçattısın, men de oylanıp koyam. İsmail öz baldaktan düşse kayakka kaçat dep koyam bana. Düşönmenen Jamila kaçat. Ne, düşen menen Jamila kaçat. Bular gül... Taptık düşöndü. O şerdeleken. Timire şehrine de çok olğunda aytasın koyla ne? Okuganda içine girip okugan canım. Anan keyin deme, bular Gül Sarat menen kaçat. Mınake. Gül Sarat menen kaçıp ötüp atıp, oşol jerde taş çaynardı tevele olat. Mınake. Ya Gülsarat'a bildi vatıl he. Canlı taşlara kan kadro tevele ötüp da yerden. Anan keyin oşantip bular ketip atıp İlyas'a joluq ata. İlyas menen kayra bular dolonga çiyip ketip atıp, oşol jerden dolondon kanatın kayırıp alat. Mına. Anam bular o yerden çoğuluşat bardı ha. Düşön, İsmail, İlyas, Jamila, Acar. Acarın gibi mi öyle? Jamila'nın padruşkası da. Jo neme Acar neme. Kasmalakanın kızı. Anam bularda o şentip karışkılar tutup cep koyat. O şentip bardığı ölüp kalat ha. Mına. Oşanda Çıngiz Torakuluç Aytmatov aytkan. Adam boluş asta asta, afris boluş bir pasta dem. Hey. Aytmatov ant aytkan emez. Ana kim aytkan? Hani sen atan aytkan cindisin. Ne dem? İti atanın sözünü türemez ayttasın. Atan aytkan adam boluş asta katın alış bir pasta der. Anam beni. Çıngiz Aytmatov ne aytkan? Aytmatov adamga en kıyını gün sayın adam bolu dep aytkan. Atan kınap gel bir yakı vuru resmi sen ama. Niye lan bayağı akırkısını okuyayım mı? Akılsın okuyun. O şunu Caman Tur aytkanda en başkısı birinci adam buluş gerek. Adam buluş gerek. Buna adam bolup geçerek gel. Kandidaturasını koy. Eksen tapşırmaz. Adam da konuşur da. Ama Çıngiz Tiri olğanda ökümdü öldürmek jönleş. Koğlap jür öldürmek. O şunda kaç kamisi olsun de. Ertek eldi metin Kırgızların metin kaçıp koyarsın. Yaylanan başkaları karaganda bilip atma. Koy. Kamisi Elden şöyle Kırgız dilem seni gözgele gerek bolup kaldı ben. Seni kalan sağına kıyın gerek bolup kaldı til bilgeni. Sen güymesen, men güymesen kim güyetene? Seni gözden başkalar vardır emi. Karoçi men bu kamisiyalar kaç şimdi? Tükürdü mü? Tükürdü mü? Değil mi? Ona tükürüğü tiydi bir sana. Mağdele tiygen yok. İşte gedele olgan çok mu? Şu öyle gügüsün gel var ona. Kıyıgacım men canım ne kıyım öyle. Okuyuvereyim bayağı akırkısını. Ok. Tınarkam, ne oldu komisyaya? Gel ol otur ol. Bunun bilbeytek en Kırgız dili min tutasın. Aran şu Kırgız dili şu şehirdenle görünüp kaç kere eken düşü. Uyum men uşul şayloda gereğiymiş bu. Az bakırıp ketip atpay, ötküzböş kerek eken, ötkürбөш kerek eken. Bul ötpöy turgan nemen alып kelip alıp deyt. Oy ötpöyt dep algıyqırat. Ötkörüş gerek bolup atat da. Jo, kiyim al ötkür. Oy şeptin balası ayaktan çalıp atat, ötkörgüle deyip atat, ölüp keteyim men bir katartam al, nara katartat. Kayakta eken Orta al jolda bu? talap kelip taltayt olmay oldu. Ya. Kayakta eken? Kara suluk, kara sudan bir mesta boşoğun, kakarat o şerge koyup atat. Mına ötkörüş gerek, ötkörgüle de ayaktan çalıp atat. Kay şef? Şeftin balası, Kay şeftin balası? Rahman aken balası. Rahman Ötkörüp koğuladı atat. Rahman agay ötketken o öz. Oşaktan çalıp atat, oşal zımana kılmak bula, bir yaktan çalıp atat bana. Oş ötpöş bir yaktan çalıyor. Men işteyim, oşaktan çalma. Ayaktan nida supun telefon tartpayt. Men işteyim. Ötkörüş gerek mi? Ötkörüş gerek bolup. Oşan aytpayız ötkörüş gerek de öyle. Ötköreyim desem gel oğlum önce kıyım önce çilisten bolup atpay. Al süйлeni öğret bidir var bilen süyleni öğret. Mınдай kılalı. Ötkörü turan bolsok mınдай kıla? Akça pakçası bar beken? Mınдай süйлешкөнгө. Akçası da жоқ ekan da. Yok bu. Жоқ ekan.
Акчаң жокпу десем, жокпу дейт. Мен айттым, кантип кара сууда акча болуп атсын дедим. Акчанын баары кара сууда болуп атса. Ите Кыргызстан 5 жылдан бери бир кара суудун акчасын эсептей албай отурса. Ана мунусу келип акчам жок. Жок, ака пакеси бар бекен мына жок деген сурап. Ой, акчасы деле жок экен, акасы деле жок экен. Эжелери бар. Күйгүзөсүңөр да. Акасы да жок экен, акчасы да жок экен. Эжеси бар экен эле, бир эжеси бар экен эле. Ошодон сурап. Эжесинин рестораны бар экен эле. Бул ошол ресторанга барып тамады ол, акча тапчы экен. Кече жакында ресторанды жаап, эжесин камап коюптур. Мына. Жок дегенде мындай коюп көрсөтүп турганга, мына коюп турганга машинеси бар бекен, машинеси? Кандай? Машинеси. Машинасы бар экен. Бул анда машинеси болсо. Матиз экен. Матиз болбойт да. Эмне кыл дейсиңер анан кийин? Башка эмнеси бар экен өзүнүн? Неме экен? 2 гектар пактасы бар экен. 2 гектар пакта? 2 гектар пактасы. Болот да ошо пактасы кандай болот? Мен деле айттым, 2 гектар пактаны аны ар кимдигине кое турган болсо оңор болобу 2 гектар пакта. Болот да ошо. Айттым, пакта коюп отуруп 2 гектарын мен депутат эмес, министр болуп кетсе болот дедим. Болду. Десем эле келип ал. Тилди мен тилди мен ошо бүгүн караш керек экен да. Бета сторис, супер арзан глобус. Тилин сүйгөн качан кыргыз болобуз. Көркүбүздү бузуп кое тургансып, ат койсок да башка тилде коебуз. Ред центрбе, плазабы, кондорбу, башка тилдер ээлеп алды борборду. Өз жеринде өгөйлөнүп сорттолуп, кыргыз тили эмне мынча кор болду. Адриана, Азия мол карамбол, же кыргыз бол, же бир жолу баран бол. Башка тилдер кыргыз тилден улуубу, кыргызсың го, маңкурт болбой, адам бол.